A ljudi danas dosta cene, recimo, ako imate puno lajkova kad izbacite neki status ili sliku. To meni ne znači... Jel imate, recimo, Instagram, pa ne znam, okačite sliku neku, kupio sam nove gusle, pa ono, idu lajkovi? Ne, ja to nemam. Ja imam samo forum gdje odgovaram na pitanja, ali moraš da uđeš i moraš da se registruješ i ne samo da se registruješ, nego moraš da pročitaš ceo forum, jer ako postavljaš neko pitanje koje sam 100 puta odgovorio i pojaviš se tu, pojma nemaš, na te banujem. Projde upozorenje, prijatelji, pročitaj forum, ne, ti tu dolaziš, postavljaš pitanja iz osnovne škole. Znači, meni interesuje kvalitet, jer ako mi hoćemo da imamo jaku državu, da obnovimo duševno carstvo, nama treba jedno kritičko malo tkivo zdravih ljudi. Jer kod Boga nema demokratije. Kad Bog vidi da mi imamo jedno malo tkivo zdravih ljudi, jakih ljudi, pametnih, preko kojih Bog može da vodi državu, to je 3 do 5% populacije. Bog će da interveniše kao u vreme Mojsija i obnavljamo duševno carstvo, uvodimo zakone, ukidamo satanizam, sve oblike destrukcije. Stvaramo dobre ljude, ne samo pare. Ti budali kad daš pare, to je najbolji način da se on upropasti.